lagu kanggo wong tuntang Amin. kanggo majikan Ibu Taji Bapak Rati Nok Fitri pengantin lakine siapa Nok Fitri kanggo majikan Nok masih bareng Astri Jain di sini kerja bareng Towok Pro Hadi. Kesuwun wis pernah mampir ning ati, kesuwun gawe kula ngerti. Sing lagu majikan no. Boktane Gupi wong loro pernah ning titik rindu tapi kaya ora mungkin nyatu sun ngerti cinta beli bisa dipaksa anak hati sejen sing perlu dijaga. Kanggo Mame Sipa majikan nom, Mame Sipa majikan nom. Alipa. Oh, Mame Alipa majikan nom. Ayah Lipa majikan nom. Ayah Arumi, Ayah Arumi, Ayah Arumi, Ayah Arumi, Ayah Arumi, Ayah Arumi mani, Ayah Arumi, Ayah Arumi, Ayah Arumi, Ayah Arumi, Ayah Arumi, Ayah Arumi. Sun sadar lagi lakon misalnya Dede sayang, Dede sayang sing paling emang sun wis kejebak rasanya padeh tapi kehalang dengan status DDL sayang DDL 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 sun sadar lagi lakoni sayang si sebenarnya sun kudu apa terselip kening tengah doa jaluk petunjuk sing duwe raga kanggo Mama Elika majikan nom wong loro pernah ning
Jon pilih kita. Kanggo Mama Arumi. Mama Arumi. Mama Arumi. Mama Arumi. Sun bisa mandek. Mandek. Untuk nek majikan nom sayang. Sini lagi kan. Mama Alika. Majikan nomku sayang. Majikan tua Papa Rati. Terselipakan di tengah doa. Jaluk petunjuk sesuai raga. Kanggo Ayah Arumi. Ayah Arumi. Ayah Arumi. Pernah ning titik rindu Ayah Arumi. Tapi kaya orang mungkinnya tuh bos Korea amin amin. Bos Korea sayang amin. Bos Korea amin amin amin. Aduh amin. Bos Korea sayang. Bos Korea amin. Bos Korea amin. Oh ya depan deh. Wes dikit ya wes. Kesuwun. Amin Bos Korea. Bos Korea. Amin. Bos Korea amin maning. Bos Korea amin. Bos Korea amin. Bos Korea. Bos Korea. Amin Bos Korea. Amin. Bos Korea matur kesuwun. Kanggo amin. Majikan tua harus sabar dulu. Joget ini aja muduna. Pengennya apa? Oke. Sun bisa nyawa kembali. Wong sing tek sayang, apa kabar majikan Papa Rati? Sun wis kejebak rasa nyaman le Papa Rati sayang. Tapi nang apa sun gemetai. Majikan tua Papa Rati. Majikan tua Papa Rati. Papa Rati. Papa Rati majikan tua Papa Rati. Papa Rati. Sun sadar lagi lakoni sana. Si sebenarnya sun kudu apa? Jaluk petunjuk di tengah doa Papa Rati. Jaluk petunjuk majikan tua sayang. Bapak Rati majikan tua. Bapak Rati majikan tua. Bapak Rati majikan tua. Bapak Rati. Wong loro pernah ning titik rindu Bapak Rati. Tapi kaya orang mungkinnya tuh majikan tua. Sun ngerti cinta bisa dipaksa. Anak hati sejensi perlu dijaga. Kanggo majikan Bapak Rati lagune apa? Wis aja mudun. Ya. Meneng ning kene bae. Aplang-aplang jareku.